Hadin ba kajingelang hapdeng ka kunhun kinongnya kali kamay hapo ka Shatri jong ka Meghalaya Joint Action Committee of Commercial Vehicles buat usumbun menteri rangba ka Sorkar Jila uba Preston Tensong kamshim la seiso namar ka jing bomla jong ka Sorkar ban penhia rekodor jong ka petrol ba diesel nakaliang ka Nongstoin Regional Local Taxi Owners and Driver Association kabre ka seng kinongnya taxi hanongstoin klai shim ya karai ban penlong ka jingya ki ba klembu por habaro ko ka district kumshi banta ban ajing kershan ya karai jong ka JSC baladapan shim hadian ke jingya kendu sembut menteri rangba ke Jela uba Alfred Marthong presiden ke NRLTODA ulong baka jingkiu dor palat ke umpriang kala kata tangi kali kamai nrega kata khamtam yupaj ba bayat bayang man la kasngi namar ka jingkiu dor jong ke umpriang jan baro kitiar kitar kila kiu dor lot namar kata ulo kentu ya baro kinongnya kali kamai bakentu biki local taxi ki tourist taxi ki maxi cab ki kali pick up ki truck ki bus ki auto rickshaw bat ki wei ki kali kamai bakin yatra lang ban sange kamai kadado baka Sorkar kan sengap bersyak skori kene ke jing bagi pajba ki kendo. So ngade ba Alfred Marthong di presiden jong ka Nongstoin Regional Local Taxi Owners and Driver Association. Tengah lang ni di office biara jong ka Nongstoin Regional hi Brookway. Te kai ka bagi wanang ne kelomba. Halor jong ka ai ka ba nakliang jong Joint Action Committee jong ka All Meghalaya Commercial Vehicle nang manin kasi lalay ang te po sekretariat banyak kendu yo Deputy Chief Minister banyak kan halor jong ki babun kimat ki jingdawa namar ba pumbangi tim i barokaj ba kana ki jingkudor jong ka kumpniang kalong sabapalat te kana ki jingkudor jong kumpniang kalakta ya ki babun balang Undai tangi kinong bu kali, undai tangi kinong kamay taksi, lanay kinong kamay turis, lanay kinong bu truck, undai kakta sendon yaw pajba ubayay bayang. Tekay kabangi kwa banwan tahan nasi kilong bangin putip, so pajba ba. Halor kajing bom sisok kajing lay jungi banyak keren hangtay rengkat per government. Te ngigum ka Joint Action Committee, nilasim ya karay bangin penlong da kajing ya sangat kamay kabaklem buput kaman sedang nadu lasay kasi. Te nakalim jungi kum ka Nongstoin Region hi Brookway nila yesong da ka CEC bat nilai rai ba ngini sim bentar ti halor jong kene bentar bat kat hadu ba ke government kampat ai jawab ai kumut ba ngin ya pitang ya kene kejing ya pen desange ban ya kamai kali namar kum ba ngi hang tu ba hipon di bang ibu ni kong ai kolong ba lada ke government kala bat kiu ya ka taxi fare lene kini ki commercial fare ba kalau air kan tujuan adu ni arah jar apa, te nrei kabangi kamstras kalau baka di berpenhiar ya kebetulan. Namar hoi ledak berkiu ya kebaik kali, nakaliang jong kinumpu kali gilayo kejim mentoi nrei, karena mereka ketayu pajba. Te nakaliang jong ingiso ba, hoi kejing penkiu ya kata baik kali rungi don kami namar ba, kan long kejing mentoi lang ya kinongnya kali nrei, bakam ngong sanji kalau ba, kan penhiar ya ka petrol lene ka diesel kenang ba kinong syong kali kinjo jing mentoi lang da ka ba kan penhiar ya ka diesel kumut ba lene ka petrol kumut ngi kinong bu kaliru nilapan pediam bangin kamay ya ka ba ka fair ka bala ai da government kumut bangin bud ya kata ada da ka government kam penhiar ya ka petrol kumut kata ka ba ngi happen ya ki adu bangin yo ya ka kata ka dega ka rai ka ba ngi kwa banwan ha ka sim ta si te sakwe ka point ka lombang ngabu kajing itu ya ki pajba lana ya ki nong nya kali lana ki try kali bakini si bentalang bakin ai kajing kesan bak ndai tang ya ki lokal taksi ndai khamtam ya ki ya baru kali kamai ke badai jong ka wasi Brookway bat ru ngakepat ru hangne ba ya ki pajba jong bat kinong sunong jong ka nega was kasir jungi bakin isa sistem lang bangin marba lembar kajing ya sistem lang jong ki kan manra ya kajing job ha kena kejing ya ki jungi ba mentah ngaburu kejing maham kena kuar ba lese halor jong kena kejing saya kamai jong ki lokal taksi lane ki tourist lane ki maxicab lese kin sodon ki private ki ban sim ka bu ban kamai te nakaliang jong ka JC menin ngila de rai ba halor jong tu kali lada ka JA mut nakaliang jong ka JC ka nom nom jong bakli lane kumngi ka sonru nang na po kan so ni jar nginom nom kejing bakli oh dia kata bakin nyai bakin late pendon kam sini stay nak utak jing untuk namta ka jing don kam bila deng ya kata ngin namla ban kam handai la dang ngilap bas itu ki private
ki bayang nam tar jing don kamele de ki ket ki pasenjar ki letik sinking tela da je e ngam don jing pakli ka de ke ba ngi la da pisim ni krai ha jing sisa kana ke si ke tup ya bro khot na do ki lokal taxi auto rickshaw nanti ki bus nanti ki maxi cab ki tourist taxi nanti ki truck nanti ki pick up lane ki kilo ki ba la banong ki kali ki ba kamay ta ba boro khot ki bala register ban kamay po kustani